тиги сен атыңан ырдап берейин дейм. Ана сен болсо канча сом болот дейсиң да? Mesela 20 000 сом деп айтам. Ой байке, сизде байкелерге 20 000 эмес 50 000 сом деле берейин деп кой. Качан азыр берейинби, шытыр санайын деп койсун. Болду. Всё. Тыр. Келем азыр. Всё. Ким? Камера Эку. Ассаламу алейкум. Айжан. Сен кандайсың, жакшыбы? Жакшы. 2 жаштын досу. 2 жаштын досу. Эмечи тиги мен эсличо сен атыңан ырдап берип койсом болобу? Болот. Бир 20 000 сом. Канча ырдайсың? 3. Мейли. Бирок 20 000 сом аз эмеспи сизге? Канча берейин? 50 сом бересиз деп айкелерге. 50 000? Койчу. Ушунча акчаң көппү? Бирок Аскар деп жакшылап айтып койсатым да. Кайра, 50 000 сом. Азыр эле бересиңби? Азыр эле берейин. Анда каяктан алып келе калалы? QR код менен отуруп кой мен мага. Болду. 50 000 сом, Всё. Рахмат. 50 000 сом сен атыңа соңғы ырдап берем. По-любому чистый набранга.